Evroka dimahîk roja Komîsyonê diyarkirî bû tomarkirina navên kandîdan de Komîsyona Serbaxuya Hilbijartinên Iraqê bo hilbijartinên Parlemanê Kurdistanê lê ser vê pirsê û zêdetir ji xanima Cumane Xelayî peyvdara Komîsyona Bilind a Serbaxuya Hilbijartinên Iraqê ji Bexdayê dipirsim. Xanima Cumane gelek bi xêratiya Kurdistan 24 spas bû vê derfetê. Evroka dimahîk roja bû tomarkirina navê kandîdên aliyên siyasî di Komîsyonê da. Aya egera zêdekirina vê demê heye? بله اگر خانما جومانه غلای دیگل مبیتن پرسیارا من اویا آیا اگر هنه کوهین باشه پیوندی قطع بویا هر دما گیردان هم دیوا پرسیارا زیده ترجوی بکن کو هلبجارتن هاتن دیار کردن لهرما کردستان دهی هیواشش یا افساله کمیسیون جی چند ریکارن خوانه جوان ریکاران جی افریقا دماهیک روجا بو تمار کردن ناوین کاندیدان د کمیسیون سربخوی هلبجارتن عراق ناو کاندیدن آلین سیاسی لی حتی نو که دیار کاندیدن پارتیا دموکرات کردستانی و کتیان اجتماعی کردستانی و که کمیسیون د بیجیتن خونه تمار کریا بگشتی چه آستانگی مانه چه کارک مایه کو بهتا کردن ددمکی دا کو پارتیا دموکرات کردستانی و که هیزه که سرکه و بباندور لسراستی هرما کردستانی و عراق بریاردن کو به ویرنگی به ویشویی بجداری وان هلبجارتنا نبنود بیجن ام دزانین د کمیسیون دا چه چید بیتن جبر کو ام نپشت راستین اف هلبجارتنا دی شفاف و زلال و بسخت کاریبن ما بریارده لجیر هیچ سخت و گواشه که نج بریار نیاسای دستوری دادگاه فدرال نجی لانه که کمش کو گمان جه هیا کو وی پروسه شفافانه و زلال و بسخت کاری انجام نداد بجداری هلبجارتنا بین به ویرنگی به ویر بازه لسر ویشوی لو ما دیارک و کمیسیون کارت خبر دوام کرد هر شخص کو حتی نو که جی دیار نینه آیا کاندیدن یکیتیان اجتماعی کردستان جی ناون خود تومار کرنا یان جی ده افریقا تومار کن یان جبر کو افریقا دماهیک روجا اگر درش کرنا و دمه جالی کمیسیون و هیا یان نه خانم جمانه غلای پیدار کمیسیون بلند سر بخوین هلبجارتن عراق اج بغداد پرسم خانم جمانه گلک بخیر هاتی سپاس بوی درفته مگوت آیا اگر هیا کو روجا تومار کرنا دنگدان یان جی دم آوی بهتا درش کرن کو کاندید خود تومار بکنین آلین سیاسی بالنسبة اليوم آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين بداية دسبك سلاف جوا كوميسيونا بلندا هلبجارتنان ایرو داوی روز دست نشان کردی جبو ورگرتنا ناو نامزدان جهمو هفیمانان و پارتیان هر وها او کاندیدن سربخوجی داتا همو لبردستنی دو هفیمان جبو کمیسیون هاتنا نویساندن کد دونا جه هولیر و سلیمانی و حلب چه ناوی وان هنه هر واهن پارتی جی هنه کو ناوی خوا تومار کرن حتی 27 سه داوی مولد بو پارتی کل هولیر هر وها یک سلیمانی و یک حلب چه هر واهن کاندیدن سربخوش هنه کو لیست پیشکش کرن 12 هولیر نه 21 سلیمانی نه و 13 دهوک نه ایرو داوی مولد بوج باورگرتنا لیستا کاندیدان هین ببریار درش کرن نینا درش کرن نینا لان سرکل هرما کردستان و که پارتیا دموکرات کردستان و کتیان اجتماعی کردستان کاندیدن خو پیشکش کرنه تو مار کرنه باعتبار يعني البيانات اللي هي برداتين البردست ما يشوي ديبون حتى شوي ديت كانديدن وانبون لغايه امس فاحنا اليوم هو اخر ايرو داوي روجا مبزارن كاوي چناونين وهبن ناكوكي هيا لسر كرسيين حلبچا آیا هیچ گوهرتن دي سر دابهتن اي صراحه وكا من الميلانيا كتشابا دبجن سي كرسي كامل كوميسيون هلبجارتن عن درج من الميلانيا سياسية كوميسيون هلبجارتن عن تاني جهن كو هلبجارتن لبريفة بدشن وصندوق عن آمدت ك ياسيان بجيدك برانسيبان بجيدك رينمان بجيدك اللي أو نتعاليات من الميلانيا سياسية ده جناب هواد زانيتن پارتیا دموکرات کردستان
خوشوان هەلبژارتنان vekêşek û bi vî destûdarî li jêr biryarên neyasayî û destûrî bihête encamdan heta ji karê hewe jî bigumanin. Hîn çi dibêj? کۆمسیۆنا هەلبژارتنان دکارێ خۆدا بەردەوامە حتا وەکن هات داخوایانیەکە فەرمی یانشی چ داخوازەکە فەرمی نەگەهایە دەستێمە ئەم کارێ خۆدا بەردەوامن نش بۆ پێکانینە هەلبژارتنان کۆژ سەرۆکاتی هەرێما کوردستانیشی دەرکەتیە کۆ وێ دەهێ حەزیرانە 2024دا ئەو هەلبژارتن برێڤە بچن کۆمسیۆنا هەلبژارتنان gelek kar kiriye û amadekarîkirine çi nûkirina sicilê dengderan de be her wiha di hemû aliyan de û di wergirtina lîsta navên kandîdan de û destnîşankirina cihên ku wê hilbijartin lê birêve biçin yan ku dengdan lê birêve diçin her wiha komîsyonek komîteyek jî wê were pêkanîn ji bo serpereştîkirine ev komîte wê digel karmend û berpirs û rêveberên beşan wê kar bikin ku wê dişopînin li Herêma Kurdistanê vî karî dişopînin û ku wê hilbijartin di wextê xwe de birêve biçin da ku bi niyazpakî birêve biçin. Xanima Cumane behsa egera helbijartinan li hindek navçeyan li Herêma Kurdistanê tête kirin ne seranserî. Haya we ji vê heye? من fêm nekir stênek hêştim ji pirsata. Dibêjin helbijartin seranserî nabin an ku li hindek navçeyên cuda li Herêma Kurdistanê dihêne encamdan. Wiha jî heye? Yê dibêje ew nizane ku karê komîsyonê çi ye weke hûn dizanin em ê eger em goy xwe bidin hemû gotinan wê kar birêve neçê lê komîsyona pena ku komîsyona hilbijartinan dûr e ji van gotokan hemû zêdey 1200 navendin dengdanê di çar navçeyan de belav bûne zêdey 6000 wêzgeh belav bûne li van navçeyên van her çar navçeyan her wiha 173 navendin dengdanê jî hene yê ku daxive bila baxivê komîsyona hilbijartinan di karê xwe de berdewam e û amade ye ji bo vî karî û hemû rêkar danîne ber ji bo birêveçûna van hilbijartinan bi selametî her wiha danîna kamîreyan di her wêzgehan de di her wêzgehekî wê du kamîre hebin di her navendeka dengdanê de jî wê çar kamîre hebin komîsyona hilbijartinan di karê xwe de berdewam e û dûr ji van gotgotokan ew gotgotok çi bandorê li karê komîsyonê nake ew dixwaze ev hilbijartin bi selamet û bi selamet birêve biçin. Xanima Cumane axiftirên cenabê hewa di demekî de ne bû helbijartinên şarawaniyan encûmenên parêzgehan li Iraqê gelek şik û guman lê ser helbijartinan û derencaman û redkirinê hebû. Hîn çawa tişên van tuhmetan red bikin yan jî biselmînin ku komîsyon karê wê şefaf e û bêsextekarî e û zelal e. ji bo hilbijartin şaredariyan û yên Perlemana Iraqê ku hin şêwirmend û dadger birêve bin hemû kes dît ku gotin ew prose bi niyazpakî birêve çû û gelekî baş bûn û hilbijartinên serkeftî bûn di hemû aliyan de û komisyon di wê dwan hilbijartinan de serkeft bi rastî hemû tişt amade bûn ji bo wan hilbijartinan komisyon hemû tişta ku li ser wê dibiya bû bike kire û hemû cîhan dît ku ew hilbijartin ku gelek bi paqijî birêve çûn û serkeftî Xanima Cumane hîn dibêjin 12.7 ya dengderên Herêma Kurdistanê neşên dengê xwe bidin. Çawa? Bû çi? Pirsa xwe dubare bike.
هند بیژن دراگه هندنا خودا صدا 12.7 یا دنگدرین هریما کردستان کودکتا زیادتر صدا 12 یا کسین کو د تومار بایومتری دا خود تومار کری نشین دنگی خوب دن چاوا چند کسال هریما کردستان مافه دنگ دانه هیا چند کسا خود تومار کریه بوچی اف صدا 12.7 نشین دنگی خوب دن عدد ناخبي اقليم كردستان هجمارة دنگدران كمي 4 مليون دنگدرن كسن كو بيانات خواهان داتاين خواه تومار جيكرن كمي 3 مليون انا هؤلاء الناخبين الذين اف دنگدر كو كمتري 3 مليون انا اف كس ما في وين بجدارية دل بجارتنا ده هي اللي اگر تو بحثا اگريا بجداريا وان كن كومسيوني دريه ويا كي بكر كو نافي خوانو بكن نافن وان ورنا تومار بكن كوجيا كي الصباطي بو حتى ده آداري چل روج بكري بون نافن دن تومار كرنه صدو حفتي وسي نافن دن بكري بون حتى روجن بهن بدانه ده جبو تومار كرنا نافي دنگدران و داتاين وا لو ما لا بيويس بو كو وي وقتي دنگدر سردانا نزيكترين نافن كربا و نافي خوا تومار كربان و داتاين خوا نو كربان بغرض تحديث بياناتهم وبالتالي كان ستطبع لهم بطاقات ويدمي وكارت دنگدانش بوان هاتبان شاب كرن زيدي صدو بيسو 4000 كسن كو سردانا وانا وندان كيرين 40 يوم مراجعة أقرب دكارين أوجي أو وكوان كسان سردانا وان نافندا بكن وداتاين خوانو بكن ونافي خوا تومار بكن كارت دنگ دانه لصدو حفتي وسي نافندان بلابونا دنگ در الهرم كردستان بيويستا سردانا نزيكترين نافندا دنگ دانه بكن جبو كارتا خويا بايومتري ور بكرن كل الويدرنا ودبي الويدر ور بكرن داكو بكاربن بجارية بان هالبجارتنان بكن أجارة كاديد بيجم كو أو دكارن سردانا نزيكترين نافندا دنگ دانه بكن كو نزيكي نافچه وانا كو نافي وان هاتنا تومار كرن و نافن خوانو كنا و داتاين خوانو كرنا و اف كارتا كارتا بايومتريش بو بهزاران كس هاتيا تومار كرن و هاتيا رادس كرن جوان را اف كسن كونا كارين جيد كارين نوكا سردانا نزيكترين نافندي بكن كو نزيكي نافچين وانا لي او دنگ درن از تخوازم هون گرنگي بدن فيا كي او دنگ درن كو نافي خوا تومار كرينو و داتاين خوا نو كرين د سال 2023 د نزيكترين دم د سردانا يك نافن خانم جمانه هل بجارتين انجمن پارێزگەهان بتایبەتی لە کەرکووکێ و ناوچەیەن مادەیا 140 گەلک کێشە هەبوون کێشەیەن نەخواندنا پەنجەمورێ بوون کێشەیەن تەکنیکی بوون ئامیرە شول نەتکرد هەوە ئەو کێشە حەلکردنە یان دە ئەفجارە دیسا دووبارە بن موضوع أستاذ البصمة هذا مجارة بنجاموري ليس خلل في الأجهزة نت آمور دياد جارنا آلية دنگ دران ويا جارنا مثلا ينخش يدنگ در دبكو دستي ويجي كري من تليه ويجي كري بنيانجي كو كرسن كيميائي بكار آنينا يعني اف مجار بمجار نخوشيا دنگ در و گريداينا نب آموران و گريدايا آمور هاتنا بيكان کو تینا پیشکنین کرن کومیتا جگلک وزارتان و وی کاری دشوپینن پیشکنین آوان آموران پیشکنین دکن و براستی ده هلبجارتن 2021 ده هلبجارتن انجمن پارزگاهان ده اف یک تکذبو کو اف آمور به مشکلنا نه ده هلبجارتن هرما کردستان ده جی اف آمور ورنا بکار آلین یاسا 5% في المحطة. إذا وصلت هذه النسبة في المحطة الجهاز يغلق آنيا يعني يغلق تلقائيا فبالتالي لا يسمح للناخبين الذين لم تظهر بصماتهم بالتصويت
مفوضية الانتخابات كوميسيونا هالبجارتنان بابندك وياساي بجيبك اف امور زيدي بينج صديق قبول ناكا اف مجارجي جبو او جبو راستي ابان هالبجارتنان جبو شوائب تضر بالعمليه الانتخابيه دبكو هن اصلا جهبن زحمتي هبن لافهمو تشهدنا البرشاف قرتن نابا اگر در بصماويان كو بنجمراوي ديار نبي نسبه 5% اگر رجايا وانا تحدثت انه فتره التحديث والتسجيل سواء كان في انتخاب مجالس المحافظات او في اقليم كردستان في كردستان 40 يوم فكان عليهم وكم بحث كري تشر روج بو تومار كرنا نافن دنگدران هبون بيويس بو ودميت في ما ودا وان كسان دنگيان كو دنگدران سردانا نافن دان كربان جومانا غلاي بيبدار كوميسيونا بلندا سر بخويا هالبجارتنين عراقي جبغداي جالكس باس